Asho oleng'olang'urani lang Lempiris TV tenkaraki olapa lile pooki litaa tenebo iyiok tenkoitoi e YouTube. Ashe sii tenkaraki lelo oshomo dukuya ai-subscribe Empiris TV tenkoitoi e YouTube. Ashe sii tenkai nanyaaka ayau iyiok ele apa liopishana metaa kira tenebo nikira biot kirep ina arna olaitoriani. Ashe oleng tenkaraki iyie otaa eng'ape tiatua Empiris TV. Ore naake ele likae apa liopishana nalo dukuya ayaki nkipindini napaasha. Naake loshi ake omon tiatua Empiris TV sulaki lelo litu aikata itum niyieu nitum. Itum taata tiatua Empiris TV. Ore ele apa liopishana neboloki iyiok orpastai obo ling'orutua ninkilikuanutua terishata nado yioloti enaa Pastor Joshua Ndilai. Lelelo iyiok kimpang'a tolduka le Ngong nikiim kiserian nikidoyio nikipuo atum temurua Inyonyorri. Kiyaki iyie nabo nabo tiatua Empiris TV. Milamari. Sile na ajiri mbiro yote mkurene balakatu kule ngore ye Facebook Live, Twitter, Instagram omeraba ngore ye YouTube isir na nkarna na Empiris TV. Ninginda ba yego lomon lemetunyo katukule sulagi lomon long county ni lo shelama county Laikipia Narok Kajiado Samburu Turkana. Meraba ngini nyolo sholang lelatia le Tanzania. Aiwo na gira raparan olairita nyobo ikilikuwa torkumore rishara nado. Aishake mehoma likiyo kajo ejini nyangai to nkarn karibu le mtumishi. Ashole. Toliki la lang Lempiris TV ajo kijienga mwayolo nanona Pastor Joshua Ndilai. Keleleka yata nguliar na kene na nkarni nono toliki yok nkarni nono. Oh, thank you so much. Ashe to leng leningo Lempiris TV. Nanu zailoji Pastor Joshua Ndilai. That's a popular name. Kagore ankarna a family na Ndilai. Kagore do enkarna olda salado ibona OCCI. Nyagore enkarna Ndilai na ormare ilo. General name for the whole family. Amuira oloro aliki yolo wele. Exactly. Ilikuwa nutwete jo mogira bayaki yo Pastor akake mwalimu na enkarna na gira ajoki. Okay, right sir. Enkarna naisho tung'anak as a result Ketegira tung'anak aing'or nature yankadora yandoropai. Some call me tall man, some call me mrefu, pastor mrefu, tall man. Others go to an extent naji long man. That's just madoido kidogo. Otherwise nigga mayanabi. Yes sir. Arishe bolembe arogi amru adon nyani manya. Ashe. Arogi adon kanisa. Karibu. Kanisa nenga sebro. Yes. Kemanya na kaira karage sesi deniasa. Amen. Kamurua dia na tani gidi namanya Pastor Joshua Ndilai. Asho lengore na murua na sublocation examis sublocation na isabuk edorogi abate oldarin itushulita balo dariak neura lekera yok sublocation examis indo yara lo daria sublocation kage kiti yok Inyonyorri tene tiatu sublocation examis sublocation newegeji na murua keji Inyonyorri wala benarna na Inyonyorri na etubuo tenkara kiora batola pari na pa o seuri larino sholeng na tenesha naji wiki are unyongwan nedole atakinyenyere enkare tenkop kebuku enkare ilepu tenkop neeku na peetu kepaja na murua Inyonyorri ketii apa chemichemi onkariak ore pijajo lenkuti karkarri tekune nekerukuruko nkariak toolalarin apa osha amu ibelekenya naa enkijape neeku etupuo apa ena arna Inyonyorri tenkaraki nanyonyor kake mugure tala Inyonyorri ketii tenesha still eton ake tenesha na idol ake enkare epuku kake eeta natii main Enyonyorri apa natii orkeju otii ene eloshi lijo tidia kop orkeju lolosho oibor nedou nelotu apa adanya tenabori neeku keeta natii ewueji neji Inyonyorr neeku naa apa petejoki Inyonyorri. Yes. Wow. Toliki yo kado eror pastai le kanisani. Ashe oleng. Ore ninye eton etu alo ajo kara orpastai le kanisani ara do orpayian oyama. Kara orpayian oyama. Are entomononi naji Pamela. Entito ole Barsitam.
oltasat ojo Sharati temurua enkei neramayiana yiok olaitoriani kiama taata larin over 10 years plus netareto yiok Enkai kiata nkera kimayiana kiata layiok ontoyie nikincho Enkai enashe oleng. Yes. Maape kanisa. Ashe. Ore taa tenikiponu enewueji onkanisani natii tiabori ormambuli loonkanisani e AIC ewueji netareto yiok olaitoriani. Ore AIC naa short name enkarna naji Africa Inland Church. Africa Inland Church. Na ore apa tekuldo arin apa iteru naa keji ACM Africa Mission Church. Apa iteru. Nelotu naa taata ometijai netaa keji Africa Inland Church. Yes. Entashekita paye naisho Inyonyorri ana yata mbiansa ni tashekita. Ore oshi toyiok naa ekiasaini kanisa nabo. Na ore apa nanu nataasishe tene na deputy pastor for over 10 years. Ore apa my predecessor na late Reverend John Saitaga. Ninye apa otii enewueji Inyonyorri for many years. Sinkali likinyor oleng, oltung'ani likinyor oleng, kake eewuo naa apa Enkai neeku ninye naiwipot. Nikinyorr ake amu eyieunoto Enkai ina, ore peelotu ninye aiwuang'a naaponu nanu kanisa aadumu aapik mataa in charge. Ashe oleng. Yes. Maape siiyie toliki yiok nkuti baa naipirta ena kanisa e AIC. Yiolo ajo ira esiai e Shakahola. Yes. Neeku mayiolo enaa indim atolimu enkitashoto e AIC tina siai e Shakahola esiai ombaa e kanisa. Kaa enkitukuja naata ele pastai yioloti enaa ele AIC tialo esiai e Shakahola. Ashe oleng laing'urak Lempris TV. Eewuo entoki nagol enkop. Neewuo enkop nanyamal. Neewuo enkop netaa meeta oltung'ani lemeng'en. Neewuo enkop naibonu apa Yesu etii enkop ajo ore toonkolong'i naabayie naa keponu mpukunot naijo kuna. Kiata tana kuna pukunot onkanisani ena natii Mombasa, Kilifi County, naji ene Shakahola tinewueji tina tim naitayu Dintabo. Ore ena anisa nemesidai pii. Ore enkitashoto naa mesidai. Kijoto yiok enaa AIC ore ina naa entaboi netu aikata kidol tenkop. Ore yiok lenaisho tenakata nikitodua entoki netu aikata kidol. Amu ore kanisa naa ewueji nelotu asaru iltung'anak kake mepiar. Ore enkitashoto ang' enaa AIC naa kijoto yiok ore peekiponu peetum kanisa anoto entonata sidai naa isidai enkiteng'ena. Esidai teneoro oltung'ani orikito neeta mafundisho naata enkanyit. Mafundisho naibala. Mafundisho naasujayu. Amu Biblia etii kulo tung'anak. Naa kibung'ita taata oltung'ani elukunya orori, nibung' olikae empolos orori, nibung' olikae mushil orori, kake orori obo ilo. Nibelekeny iltung'anak nitaunye entabo. Na ina peewuo ena amu ketii Biblia mateen. Ketii Biblia matoomon naa mateen. Kake metii mateen o matuata peyie kiduare Yesu. Meeta extension nabariki nejia. Ore enara ketii naa kejo Biblia ketii nkiyang'eta nemepuo meteleku tenkomono o teenata kake meji mateen peekiduare Yesu. Metii na. Yes, ore na assassination. Exactly. Nita na ye committed suicide. Already a murderer. Neeku metii ketoponi kitia kulo tung'anak enenya mikiyiolo. Eto kidol. Ashe, ayiolo ajo ira olalikioroni eyiolo yayie tenakata tenkop ormaasai. Ashe. Kenkitukuja nincho ereware le kanisa. Yiolo ake keetae ereware le kanisa iltung'anak oonyor enaidurra. Etii taata AIC, etii taisere POMC, etii taisere Dominion. Kenkitukuja nincho lelo ereware le kanisa. Ore enkipototo e Shakahola amu kidurrakita taadii iltung'anak. Ore enkipototo Enkai naa very clear. Ni divine Biblia enkipototo oltung'ani. Ketejo tiai wueji totona oltung'ani ene nikimpot Enkai. Ekinepu Enkai tewueji nitii. Neetai Enduata.
ora apa eton itu alo sukul nani narina nona naji naata enduata naa kajo apa nanu kalo kaidetu nabo olong adol ajo kaji ko peyie aiteru kanisa kumbe ore enduata naa indim anoto enduata itii kanisa nitii nayau orkibelekenyata ashu enkibelekenyata ina kisiayiare ore enaidurra nemesuluhisho ore enkibelekenyata kanisa nemesuluhisho ore suluhisho naa enkitashoto weyiolounoto ajo kanyioo iasita etejo tembuku Habakuk are naa kejo ngero enduata paa ore pookin odol ena nidolita nikiriamarie neeku ore pee kiponu enewueji AIC naa keeta enduat natipika taata nanu aiger naagira washirika lang aduaya peetum airiamarie ena najoto neme paibelekeny AIC ore enkibelekenyata nayieu te AIC naa peelotu enoshi natii Romans 12 nejo nji ibelekenye indamunot inyi mee maibelekenya kanisa indamunot transformation of the mind paa ore ake peibelekenya indamunot netum aanoto empisha emaisha taisere etejo oleng'ania obo milaakata tedialo eneba enaa enidolta milaakata amu enidolita ibaiki ena nidolita yaku tenidolita yaku orkutu niaku orkutu neeku ore ena idurra mee suluhisho ore enkomonai wenkitukuja naa nchere ore entoki nidolita teine ore etii olarrabal ometii imbelekenyita amu every change demands war every change attracts war and at the same time you have to wage war for change meeta enkibelekenyata nemeyau olarrabal all changes attracts war nemimaanisha ajo ore amu eewuo olarrabal leseka no tarisho olarrabal sidai lenjeunoto na by that war you can bring change. Wow. Ama kulo tung'anak oidurrita. Yes. Kanyio oshi naisababisha sana iltung'anak midurra amu etejo oltung'ani obo keeta nimbokunyie enkop te kanisa. Niyieu iyata yie enduata peeku olairritani kake mishoru katiba ina kanisa entoki naijo ina. Kanyio oshi naisababisha iltung'anak isulaki lelo olosho lema kanyio oshi naisababisha kulo tung'anak midurra aapuo kulie anisani nepuonunye mpaka nena nemeyiolo enaa nooshakaho kanyio duo oshi naisababisha washirika sana midurra toonkanisani. Ashe oleng. That's a very nice question. Ore tiatua enkisuma ai esukuul orpasani nashomo naa ina naewuo aisho changamoto naisho matoyiolo ashu naisho manoto maatawang'a elukunya naisho maataboloto nkonyek nang'as alo aas entoki naji the study of the church of Jerusalem tembuku Ayasat. Ore ematu edukuya Ayasat mpaka ematu 15 naa ekitum tine toyasat ematu edukuya matu 15 embuku Ayasat chapter 1 to 15 naisum vile nagira kanisa ashata osoto ore nagira asa naa ore ena toki najo oltung'ani aibokoki enkop naa entoki naji etapong'ote iyio nduat ore pong'o iyio nduat niata yie self driven ideas naata nanu self driven ideas. Ore nkanisani kumok nikinoto tanakata naa keeta inkoitoi kumok naatumie kanisa. One, keeta kanisa nanotoki through evangelism, through gospel preaching, through evangelism. Naipang'a kanisa ena najo Biblia enjom enkop pookin entolikio ilomon supa lenkai. Ore lelo embatisa nejing atua enchola through evangelism. Neetai kanisa ore naa ina naa kanisa sidai nateshetuaki nashomoki mee likae perere teng'araki kanisa natijing'a elikioroto nepuo a virgin land nepuo aihubiri nejo iltung'anak nedoli enaa mebaiki nepuo iltung'anak ewueji ning'ua lolo lewa neshetaki kanisa. There's another way nagirai atumie kanisa. Keetai entoki naji church by accident. What I mean by church by accident naa kanisa nalo tiajali naa njetu kinjangarrate ore pee kinjangarra nepong'o yiok nduat ore pee epong'o yiok nduat nejo oltaani amu itu kining'uno kaipanaa kalo aitayu kanisa tende wueji ore ina kanisa netoiwuoki ina kanisa by accident. It wasn't the will of God. Me duo yieunoto Enkai nataase tene enjangar naewuo netumi kanisa. Ore nkanisani kumok nikiata naa
by accident. The splitting of churches. Nana wenyamali. Amomi etu ninguno A or B. Nega basha don't what. Wow. Actually, my little really kuja ni mafunzo na lang TV. Ano lagi kiro ni, lagi kiro sales na lulungan lagi kiro ni kanisa ni AIC. Honi barang machine na bilian sani. Exactly. Amaje AIC. I'm not limited. Maje yala kanisa AIC na katiba na jimas. We are diverse church. Kain kiro kuja ni mafunzo ki lang TV. Orori yo bayel ni mafunzo ki Ashole yamaya na dole wore nke ko jay neena mere ndok sidaya na ni yolo kamon mere ndok sidaya na ni yolo wene lozo lasma be gere nduata enkishon am lasma be gere nduata marita lasma be gere nduata on kanisa ni kirikito na ito ya magia jogi wore apart from nduata kanyita shiyena nduata lasma baata mwelekeo focus ajoga nyu ayuna achieve by tomorrow. Where la shara la ini niki yuni kubodogoya no zenduata nozo ajoga yuni ro taisere noto ajoga nu kaiji yuni bagi to la rino bonu yanda balenge bosha eshaka hola kedi anga ilo reality kedi anga ilo bastai neme ne yake yole anga yenjala ni lole na kanyaba be meyo to orba seba ni nyota anyona be loshal li yewuye ya bori na olangeni ndere ngai dia bori orba saliti anyata etejo le kangeni ji we don't pay for grace. No, we acknowledge grace. Wow. So the grace you don't acknowledge, the grace you don't give reference will never help your life. No matter the level of your pastor, no matter the situation he is in. Sure. No jankanyirenye. Tingiria. Tabwetare. Ndodua di nena yo ngenteninye. Ndodua. Tabala na nila inosari di ndodua ni nyetoligi. Na me erejabara masai memory alonya nabo engeno. Ni wara mara singing. Bring your mind, bring your knowledge, show him. Badala nila suwendi di. Yes, that's my advice. Wow. Actually, orang lang TV ayala jingi ko amra de sharat na adona lela na ling brother Pastor Joshua Ndilai. Actually, ajo mera bagin kari shara naishi okole. Actually. Wow. The Lord bless you. God bless you. God bless. Be blessed. Amen.